Ini कैसा mixer model number 70 DFX 9 gana kai 9 mono kai ora MRP khajak tungo जों पाइमानि बहायनो नाखा ओमफ्राय चिनखे टेकसे बिसिसो नांथागा तां हिंदे जों आगुलि थां पाइमानि बागै आहु जानि सुरु मना हामानि बागै किसा रेट नांथागा गेन फरिनाले ना आं जास्ट आदिनो काबारसिम खलका हाइति कुननाय गैया ओमफ्राय बिसिङाव दाम दाम दं बो हाइति खायजाक पुइला नम्बर हाइति कैसा कारो निजा दं कागजनि ओमफ्राय बिनि युजार मेनुअल बय दङ कैसा मो 7 चेनेल ओमफ्राय model number हानि हाइति कुनु किरो AMX70 DFX mo ngakai orauno delay gana logi kaisa mo USB player support kayo MP3 tamna bagi pen drive bai ba norok mobile ne hote direct opo thepe tan manai ge boni bagi kaisa abo multimedia ni bagi kaisa remote mano ge singo mo haike rija nukonna जों thermocol नरखा बिनिफ्राय बक्स को बांबाय बिनि लगी हाइके रिजा कैसा पावर कॉर्ड नॉर्मली आसिक लूडिंग यानी बगे वायर बबिनी कॉर्ड नो बासे हेवी रिया है पनो मोटा मोटी कहम नो this no 1 mm dongla 0.5 rok ngana ba 0.22 rok ngana mo tadni okay sinta current hepai nele ne bo hai pulas kan ani extension cord ni switch off kan ka okay yang switch off to rotong ni grana rotong ko kaisi yang power switch tong roba okay yang direct on kai jona nor puila on logo ni ko mo USB ni the player ni okay bono connection ni nai mo de oro okay XLR kring bagai ang mo TRX jack bai no bo connection ni nai bini ang mo left ni output na ka okay mo ang right on check nai okay ang tag bono amplifier connection ni nai okay ini aja gawa equalizer no ang kibir nai ang equalizer no thepali atai abo ang direct ani crossover connection dina himani jaga kre di meya abo ni system khojen bege aipun ang no equalizer ti phuno no oro input to tongo 1 next input to 2 left right kiri kang balance of the okay ani most kan ni mixer ni menang power cut kirnai oke dikha okay okay दाम कमनि माने मरर कगै फैजा input ke dikha okay mobile pocket ni karena hagranai okay tabo bob hayeng khana nen kisisa yang school rogo gana auto mo ge saunok tori mangla kolomani kese gan tam gen to ni ge aro mo to mona di aro gana ono mani di mo ke bini volume level ke ri ka fader system ke liya manual mo ke normal ke nai ge yang to gain ge mo bass treble mo delay ni bagai dikha mo balance ni bagai dikha delay ek ngono ek khari jangna okay erpore sing yang master volume tongmo master bar jaga hepono bono 60% rinai okay oro delay ni level tongo ang delay level tabuk nangya repeat bo nangya okay level bo bar rilia just mo mono ni bagai mono use kay nangya
mo je somen ro headphone use khaye na a jorao ha ke mo mono ni switch on off khaye hamane gai mo tai tongo frequency bari na bagi gai current to thangeri pika so music player tamna pro gai bini bass treble mo bin bagala ro play pause next tai bini volume level USB mo place to nai gai apa to asno gan tam khana nai kan khenge gai video nai tong di kan phai review ka bo heng no khana ni gan bo tini no tabu tam nai gai just mo bolanya pung tam ko sai mi nang do kan to nang binum kisi kisi te di ni ka khana to na ro yang output dikha yang bari mana mixer connection kono manna okay jack mohang nang ke tabu microphone kering bagan no mic test ke kuno malia mic ni diler no test ke kuno no kuno de video no na thuk jak khang kai sa jak khang kai camera sang bagi kaisa like di kai sanan bagi to kaisa ready no kai tai nong dolog no bo share khadi kai singna rong bus khang kai no comment khai mano type khadi no je singna mo sumani no type video no dislike ta di tan nale singbo kaisa video ti sana thangai kolom tei khiklai na nangya phano jora kabangma nangthango swnamnani sajokna rok jatra jatok khlai gan tam khana na kai to romantic gan khana na bagi tebul tungna no